Islandski kandidat za Oscara, film o obnovi, otvorio je u subotu 14. studenog u prepunom kinu Europa 13. Zagreb Film Festival. Domaćini festivala, direktor Boris Matić i izvršni direktor Hrvoje Laurenta i službeno su otvorili festival, a brojne filmske zaljubljenike pozdravili su i redatelj filma Grimur Hakonarsson te islandski glumci Sigurdur Sigurjonsson i Theodor Juliusson. U sljedećih tjedan dana Zagreb postaje filmska meka uz brojne projekcije i više od 100 filmova, od kojih se njih ukupno 34 natječe za glavnu festivalsku nagradu Zlatna kolica u dugometražnoj, kratkometražnoj i nacionalnoj kategoriji. Više o programima i filmovima možete pronaći na www.zff.hr. When I was a young boy, from 10 years old to when I was 7 years, every summer I was in the countryside working there during the summer. So I'm used to the sheep and the ram. We had just 320,000 people there, and we have 800 sheep. So everyone know a lot about farming, sheep farming in Iceland. It was hard in a way, but because the script was so good, so it was a pleasure to do it. And we have a very good director, and all the cast was so nice to us. Of course it was cold and the weather and the sheep and the rams and etc. But in the end it was no problem. I was so happy after the screening. So I love everybody here in Zagreb. I think the film is about, in the end, is about love. I feel it very strongly yesterday, because I think we really need more love in our world these days, especially. Ja sam u svom uvodniku za katalog rekao, nama je 13 sretan broj. Znate, kad izdržite 12 godina pravljenja nečega, radujete se svakom novom izdanju, pa tako mi 13. Već nam se sinoć s otvorenjem pokazalo u prepunoj dvorani prema reakcijama ljudi koji su pogledali film na otvaranju, da se to zbiljam i dogodilo i da je nama 13 sretan broj. Atmosfera je prekrasna, pogodilo nam se da evo u 11. mjesecu imamo ovako predivno vrijeme, da su temperature jako visoke, mislim da sutra predviđaju 17-18 stupnjeva. Sinoć je bila predivna atmosfera, sad vidim da je sve tu puno ispred naše kina Europa, ljudi se zabavljaju. Ostaje mi na kraju da pozovem sve gledatelje da još sljedećih 8 dana dođu na projekcije Zagreb Film Festivala i da pogledaju na našim stranicama zff.hr, vide što ih zanima i izaberu nešto što će im pružiti zadovoljstvo u gledanju filma. Masterclass is about co-production in the widest sense. Does it make sense? What can it help you as a filmmaker to make your film? And are there any problems or dangers when you plan to do one? So it is about the whole kind of cosmos and universe of co-production, and as I am myself. So guys, please, if you have any moment, just join me and share us at the masterclass coming Tuesday, this Tuesday at 4 o'clock. Veselim se jako programu ovogodišnjih Kockica. Među 11 filmova smo u konkurenciji. Koliko sam vidjela, naravno nisam sve filmove gledala, biće veselo i napeto. Napeta sam naravno i zbog svoje premijere i naravno imam malo tremu, ali mi je i veliko veselje i nadam se da će i drugima isto tako biti veselo. Od početka smo imali neku ideju koja nam je bila prilično jasna od kad smo pročitali scenarij, tako da ne možemo reći da smo krvavo i teško radili, da smo teško došli do tog filma. Došli smo lako, ali ne samo zanimljivo, nego vrlo lijepo i pametno napisano i pozivam sve ljubitelje kratkih filmova da dođu pogledati program Kockice. 13. Zagreb Film Festival održava se do nedjelje 22. studenog u zagrebačkim kinima Europa i Tuškanac, MSU, Zagrebačkom plesnom centru, Akademiji dramske umjetnosti i doku kinu Kids. Sve novosti pratite na našim društvenim mrežama, YouTube kanalu i internetskoj stranici www.zff.hr.